Nakon vaskrsenja Gospoda našeg Isusa Hrista, Sina Božijeg, sveti apostoli su proneli evanđelje, radosnu vest o Hristovom vaskrsenju na sve strane sveta. Prolazeći vaseljenom dođoše u krajeve gdje je živeo srpski narod. Iako su pojedinci poverovali i prihvatili istinitog Boga, ipak je veći deo naroda ostao neprosvećen. Pored svetlosti Hristovog vaskrsenja, narod je ostao da boravi u tami. I tako su prolazili vekovi i vekovi, sve dok blagi i milostivi Bog i srpskom narodu ne podiže jednog apostola srpskog roda koji će prosvetiti narod, a to beše ovako. U drevna vremena na srpskom dvoru u Rasu živeo je veliki župan Stefan Nemanja sa svojom suprugom Anom. Bejahu oni blagočestivi ljudi, puni dobrote i ljubavi. Još u mladosti svojoj Stefan prepozna istinitog Boga i krsti se. Trudio se da živi bogougodnim životom, ali ga je brinulo neznanje naroda. Iako je Bog pohodio zemlju i darovao nam pobedu nad smrću svojim vaskrsenjem i silu da u ime njegovo izgonimo nečiste duhove i blagodat da nas štiti i krepi, pripremajući nas tako za oboženje po blagodati i večni život u Carstvu Božijem. Ipak veći deo našeg naroda je ostao neprosvećen, da boravi u tami, obmanut zmijinom prevarom i da veruje u lažne bogove. I evo, zarad spasenja naroda moga i svih ljudi koji sa nama žive, podižem ove zadužbine Bogu, sa nadom da će on pohoditi i naš narod, odagnati tamu neznanja i privući nas k sebi u carstvu svome. Kao dobri pastir brinuo je o narodu više nego o sebi. Okupiranu zemlju je postepeno oslobađao, nešto u ratu, a deo vodeći mudru politiku. Trudio se da sklapa prijateljske odnose sa susedima. I tako je postepeno od Srbije stvorio moćnu državu na centralnom Balkanu. I milostiv Bog vide trud svojih ugodnika i podari im dobro potomstvo. Sinove Vukana i Stefana, a i nekoliko kćeri da se raduju sa njima. Živeše oni slaveći Boga u radosti i sreći, a država napredovaše, razvijaše se i jačaše, postajući moćno carstvo. Kada zađoše u pozne godine i kada je Ana prestala da rađa, dođe na roditeljima da izmole od Boga još jedno dete, sina koji će im biti uteha u starosti. I noću, stavši na molitvu, moljahu se Gospodu. I čuo milostiv Bog molitvu svojih ugodnika i brzo je usliša. I Ana zače i rodi sina i dadoše detetu ime Rastko, jer vele rodi se usred rasa i da raste u slavi. Po rođenju roditelji odnesoše dete u crkvu i krstiše ga. I tako odrastaše Rastko
okružen ljubavlju svoje porodice, svi motriše na mladog princa kao na svoje mezimče. Kada malo poodraste, naučiše ga roditelji božanstvenim knjigama i vrlinskom životu. I oni, posmatrajući ga kako odrasta, veseljahu se u Gospodu. Sa njima je često išao na bogosluženja, a naročito na svetu liturgiju. I dotače ga blagodat Božija i razgore se ljubavlju prema Bogu i vrlinskom životu. Često bi mladi princ odlazio na gradilišta i posmatrao oca kako podiže velike crkve i manastire, svoje zadužbine Bogu. Posmatrao izgradnju manastira Studenica. Tom prilikom neki mudri starac mu reče: ko podiže dom Bogu na zemlji, njemu Bog priprema večno obitavalište u carstvu svome na nebesima. Povremeno bi na srpski dvor dolazili tajanstveni putnici. Monasi sa Svete Gore, koji su putovali za Rusiju preko Srbije i istim putem se vraćali nazad, na dvoru bi odseli nekoliko dana da se odmore, okrepe, podmire namirnicama i krenu dalje na put. A i drugi monasi su dolazili po potrebi da zatraže pomoć od velikog župana i on im je izobilno pomagao. Rastko je koristio svaku priliku da razgovara sa tim tajanstvenim putnicima. I oni su mu govorili o čudesnoj Svetoj Gori, mestu koje čuva sama Majka Božija, na kojem ljudi postaju slični anđelima Božijim i blagodat Božija se izobilno izliva na njih i ispunjava ih silom sa visine. A Rastko pažljivo slušaše sve reči njihove i slagaše ih u srcu svome. I dotače ga blagodat Božija i razgore se ljubavlju prema Bogu i vrlinskom životu, tako da odluči da ode na Svetu Goru i da se zamonaši. Kada je napunio 15 godina, roditelji su mu dali na upravu jedan deo zemlje, da bi se učio vladalačkoj službi. Iako je bio treći sin, ipak su roditelji i njega pripremali za vladalačku službu, da kao suvladar vlada sa braćom jednim delom zemlje. I tako je Rastko dobio na upravu Zahumlje. Pokazao se kao mudar upravitelj. Dobro je vladao poverenom oblašću, koja se brzo razvijala i napredovala. Narod je bio zadovoljan svojim mladim gospodarom, ali njega to nije činilo srećnim. Iako se ljudi otimaju oko vlasti, on nije želeo da vlada drugim ljudima. Radije je provodio vreme u molitvi i razmišljanju o Bogu. Jednoga dana, kada mu beše 17 godina, Rastko ču uznemiravajuću vest, da roditelji planiraju da ga ožene. Otac je već poslao glasnike na sve strane sveta, da se traži dobra i čestita devojka
iz ugledne porodice, dostojna mladog princa Rastka. I počeše pristizati ponude sa svih strana. Mladi princ je shvatio da više nema vremena za gubljenje. Ako želi da ode na Svetu goru, mora to odmah da učini. Ali kako? Pitao se. Uvek imam po nekog viteza koji budnim okom motri na mene. I moliše se usrdno Bogu da mu pomogne, da pobegne i da se oslobodi od sveta radi Boga. A Bog, gotov da usliši molitvu i želje slugu svojih, i njegovu želju ispuni i podstače ga da dođe roditeljima iz kraja danog mu na upravu. Kada stiže roditeljskom domu, primiše ga sa velikom ljubavlju i veliko veselje učiniše radi njegovog dolaska. I veseljahu se ne malo dana. I gle, kao Bogom pokrenuti dođoše baš tih dana njegovim roditeljima neki monasi sa Svete gore da prime potrebnu pomoć svom siromaštvu. I Rastko izdvoji jednog ruskog monaha i raspita se od njega o Svetoj gori. I otkri mu svoju želju za monaštvom i duhovne opite koje je imao. Kako ga je Bog dotakao svojom blagodaću. A monah, saslušavši sve po redu pažljivo, shvati da je to dete izabrani sasud Božiji. Zato mu reče kako da ostvari želju svoju. U nameri da se odvoji od doma, na mestu gde će biti malo ljudi, Rastko iziđe pred roditelje svoje sa molbom da mu daju blagoslov da ide u lov sa drugovima. Neka ti bude po volji, reče otac, i Gospod neka je sa tobom, čedo, neka te blagoslovi i na dobro uputi. Istoga dana, kada su monasi krenuli put Svete gore, lovačka družina je krenula iz dvora i stigla pod goru. Rastko reče svojim pratiocima da večeraju, a potom da odu na drugu stranu šume i da gone divljač, a on će je sa nekoliko poverljivih drugova dočekati. I oni odoše. Nakon obimne večere mladi ljudi zadremaše. Rastko to iskoristi, pa tiho uzjaha najbrže konja i ode na dogovoreno mesto gde su ga čekali monasi. Sada su svi na konjima hitali u daleku stranu zemlje. Tokom lova počeše vitezovi da se oglašavaju rogovima. Ali se prinčev rog nije odazvao. Zašto se ne odaziva naš gospodar? Da mu se nešto nije dogodilo, pitali su se. Zato pođoše na mesto gde je trebao da se nalazi princ. Međutim, na njihovo iznenađenje tu ga ne zatekoše. Ubrzo se lov pretvorio u veliku potragu za nestalim princom. Lovci su pretražili planinu uzduž i popreko, ali njemu ne beše ni traga ni glasa.
Uplašeni zbog nestanka svog gospodara, oni se teška srca vratiše u rasu. Njihova strašna vest uznemiri roditelji. No kada se malo pribraše, veliki župan srpski Stefan Nemanja upita ih, kada su posljednji put vidjeli princa Rastka. Kada stihosmo pod goru, rekoše mu. Tada Nemanja svojim mislima nebesa potrese pa reče, to je isti onaj dan kada su monasi pošli na Svetu goru. Da, odgovoriše. Mudri vladar malo promisli pa reče, uzalud ste ga tražili, nije u gori Rastko. Hteo je neprimetno da se oslobodi pratnje i da pobegne na Svetu goru, zato je pošao u lov. I odmah dozva jednog od svojih vojvoda i nekoliko vitezova i zapovedi im. Uzjašite najbrže konje u carstvu i pohitajte ka Svetoj gori, sustignite odbeglog princa i vratite ga majci. Istog trena formirana je potera. Uze najbrže konje u carstvu, te pohita ka Svetoj gori da sustigne odbeglog princa. Bez odmora jureći dan i noć, preko balkanskih brda i dolina, na posletku stiže do obala Egejskog mora. Uskoro dođe do pristaništa Svete gore i raspita se da li je tih dana doputovao neki dečak. I doznaše da je istog dana sa monasima pristigao dečak sličnog izgleda i da su se uputili u ruski manastir Svetog Pantelemona. Potera je odmah krenula za njim i negde u isto vreme kada je princ pristigao u manastir, sustigla ga je potera. Ugledavši svog gospodara obradovaše se. Živ je Rastko, živ je! Međutim, plašeći se da ga opet ne izgube, postaviše stražu oko njega. Rastko je bio iznenađen kako je potera tako brzo stigla. Vojvoda mu ispričao o prevelikoj tugi roditeljskoj. Rastko shvati da neće imati vremena da se zamonaši, te zamoli vojvodu da ga pusti da postane monah. No vojvoda odgovori, ne gospodaru moj, ne upućuj sluzi tvome takvu molbu koju mi nije lako ispuniti. Da smo te zatekli u monaškom činu, možda bismo imali neko opravdanje. Ali pošto je Bogu bilo ugodno da do ovoga časa zadržiš ovaj izgled u kom žele da te vide roditelji, ko sam ja da tako što pomislim? Zato te molim da se sa nama vratiš, ako li pak odbiješ da pođeš s nama, prinudit ćeš me da učinim što mi nije drago, da te vežem i na silu povedem, jer takvu zapovest primih od tvoga oca. Videći da je vojvoda neumoljiv, mladi princ reče, neka bude volja gospodnja, i zagrli vojvodu uveravajući ga da će poći sa njim. Nakon obimne večere, Rastko otkri svoju nameru igumenu i zamoli ga da tokom noći otpočnu svenoćno bdenije. Otkri mu način kako je prepoznao Božje postojanje i duhovne opite koje je imao, kako ga je Bog dotakao svojom blagodaću, a iguman, saslušavši sve po redu, shvati da je Rastko izabrani sasud Božji
tako da nije potrebno da par godina provede kao iskušenik i da može iste večeri da primi monaški čin. Tako i bi. Tokom noći, na svenoćnom deniju, vitezovi pažljivo motriše na princa. Međutim, umorni od puta, jedan po jedan utonuše u dubok san. Kada Rastko primeti da su zaspali, izvuče se ispred njih i poklonivši se pred svetim oltarom, dade monaške zavete Gospodu. Nakon toga odvedoše ga na kulu, gde stari jeromonah pročita propisane molitve, izvrši njegovo monašenje i izmeni mu ime Rastko u ime Sava. Tako srpski princ Rastko ostvari bogoljubivu želju srca svog i posta monah Sava. Kada se probudiše stražari, zaprepastiše se, jer ne videše svoga princa i počeše ga tražiti. No, pošto ga ne nađoše, počeše napadati igumana, vređati i tući monahe. I baš kada se činilo da će doći do krvoprolića, nekadašnji princ Rastko, a sada monah Sava, javi se sa kule i umiri strasti. Nagnuši se pokaza se svima u monaškom liku, pozva vojvodu i reče mu da nema potrebe za nasiljem. Spusti mu pred noge svežanj sa svojim plemićkim odelom i reče: odnesi ovo mojim roditeljima i reci im da si me video kao monaha Savu. Dade mu i pismo za roditelje, u kome ih obavesti o svemu što se dogodilo, moleći ih da mu oproste, jer je ispunio želju srca svog da se posveti Bogu. Tada vojvoda beše nemoćan, jer po zakonima pravoslavne crkve, kada neki građanin postane monah, ne može biti kažnjavan od strane svetovne vlasti. Shvativši da je nadmudrena, potera se tužna uputi u Srbiju. Tog nezaboravnog jutra princ Rastko je otišao zauvek, a monah Sava stupa na pozornicu istorije Svete Gore, Srbije i pravoslavlja uopšte.